تائي I think hagan dufetti I think kana baradde I think kun afaan naafe bakka asmaano osoo namni islaama baatii lama ta'e afaan ingilizenya perfect ta bakreet mo perfect رحلة الشتاء يا اي maalifi guyyaa tokko yoo narra moola kanatti taznaanee kana laala borus khabrati laala guyyaan nango baatiin takka onatti katte anko izile ba yesi gafada yere charan arganne atin baredan kuni qaadima waan akkasi qabdu akkam gize hunda ku qaada da video ke waan qabdu sir akkamiti biyalalle ku qaada emdam አንቺን እየፈለኩ እኔ መንከራንተት አለብኝ ወላሂ በዛ ሄጄ እኔ እኮ ተርጁማን ለምትሆኝ እኮ ነው ብር ስንት ዶላር ከፈልኩ አንቺ የት ሄደሽ አይ ነይ እንጂ ነይ እንሂድ የት አለሽ አይ ቪዲዮ ትፈልጋለሽ ቪዲዮን ፔጅሲኝ ትፈልጋለሽ ማለት ያዝን ታውቃለሽ ጀሪን እንዴ አስሊና አስዳንቺ ቲክቶክ ትጠቀማለሽ አይ ይሄን ልጅ አታውቂም አስሊ የሞተ ሰው ራሱ ያውቃል እኮ እሷ በቁም የሞተች ናት ካላወቀች አታውቂም ይቅርታ አድርግልን በሷ ምክንያት እንዳትጣላት አይ መጣላት ሳይሆን አንቺ ቲክቶክ አስሊ ምን አላውቅም ቲክቶክ አለም እኮ ለኔ ዜሮ አንቺ እንዴት አታውቂም አስሊ አንድ ያናግሪው ወንድሜ ነው ወይ እኔን በቃ ያው ከስንት ጊዜ አስተርጓሚ እያለች አስቸገረችና ሰላም ነሽ ደህና ጓደኛ ነን ግን እሷ አስተርጓሚ ጓደኛዬ ናት እህቴ ናት ሁሉ ነገሬ ናት ሰላም አሁን እየተዝናናችሁ ነው ወይስ ወደ ቤት ሄዳችሁ ነው ታዲያ እኛ ዱባይ ሞል ላይ ነን ያለነው አንቺ እኔ አሜሪካ ብዬ ታወርጃለሽ አንቺ እንዴት እንደዚህ አዋረድሽኝ ነኝ እንደዚህ ሰው እና ዱባይ ሞል አሜሪካ አለ እኮ ችግር የለም እኔ እኮ አሜሪካ ብዬ ነው እንደዚህ ወይኔ ከአሜሪካ ራሱ የተሻለ ቦታ ላይ ነች ያለችው በርጅ አልዓረብ ጋር ቆማ ዱባይ ሞል ብያው ዱባይ አይነት ለታ አንቺ እንደዚህ ታወርጀነሽ አሜሪካ ብዬ እንደዚህ ጥሩ ነው እንደዚህ እኔ አሜሪካ ነኝ እያልኩ ወይኔ ተሸወርኩ በቃ ጋይስ ወደ ሜት እንጀራ ማሊ አንቺ እኮ ብንመካከር ኖሮ ይሻለኛል ነበር በቃ ወይ አስሊ አብሊ ኮፕሊንግ ወራጅ ተሞተከኒ ወራጅ በሬዴራ ማሻአላ እግሞ አዋሪዮ ሐቢብቲ አና ወደ ለዱባይ ደሙ አቦኑማ ይום ወደ ዱባይ ከነ ከመቱ ደም ይግማ ደሙ ዝብደ ዱባይ ደሙ እንውጣ እንጂ ነው እቃው መኪና ውስጥ ጨመርን አይደለ አይ ምንድን ነው አስሊሻ ቡርጅ ከሊፋ ሲገርሲሱ ዱባ ዱቢ ነጋፈቴ ኻለቲ እንዳበ ዋን ሲያጃበ ተወራ አኒ ጃርሰ ኺያ ዮኻን ጃለሌ ኺያ አከ ቲክቶክ ረዱ በርባዱ ማለፊ ወርድ ቲክቶክን ወራ ጭና ወራ መራቴ ጅራ ዋንቴ ጀቸ አከርኩኝ በርባዱ መውጫችን በዛ እኮ ነው መውጫችን በዛ ነው አና ነገር ቀባችሁ ከየት ይወዱራ እንግሊዝ ስላላት ማለት ያስሊ ዱራስ እንግሊዝ ጃርቲ ለማፋ ስላላት ዋና ነገር ቀባችሁ አንካለዲ ብቆ ሃቲ ሴና ባይዘው የሚጾም ትያፍ የሚጾም ተመካን ሳኒ ተኮ ትየስ ሴናዳ ዋንን ጆ በርባዴ ሃቲ ሴና ጊዜ ተከነጀት ቆይ ይሎልቱን ጃበር አኖ ሶነታቴ ወላሂ ሲፈንሳ ከመስሊ ማለም ነፈን ነው ወላሂ ሁጉ ስላደላ ሁንዳውጂን በቃ ሲምፉ ደጋ ማረጀት ወላሂ ሃቲ አስሊ ዱ ምስኪና ወላሂ ጀበ ፈዱን አኑ ወዞ ጃር ተከተ ያከት ገዝዲስ በር ጃርዘ ዱቢት ያፊት ተከታተ ገብ አጅመዲስ በቃ ኸኒ ጅጅራዲ አንግዜ አት ቪዲዮ ጀቱራሌ በረከት ኸኒ ጅጅራዲ ቀብዱ አከነ ከገዲ ተንጀራ በር አላ ካራንታኔ ነብስ ያማ ኖ ጀቹ አኒ አምር ሄዱ ዋይጋ ጃለሉማ ናሰው ንንጠበዳ ፈታን ጃኒን ኮፍላ ኸነ አቲ በር ደላ ደባ ቀብዱ تدبان قبلين ديرتو غبابدون بريدون فتا وججتا هاتي سينا هدو نما وبسكبون جي والله
Atillee osoo jaartii dhiyataa ta'e akkasumatti obsa. Ani sindii sun sindee baranu sindii so dhalaan argee hedduu kanaa kanatti obsan qaban. Dubartiin arginu ibidaan taphattii jedha mammaaksa waanuma na qammafteen arginu. Yaa maal qammasteen argini? Waanuma xiyyan ta'ini bakka jedhatira isaa wal hiraarsee isaa wal dhabuurra akkanumatti dibataa jiraachuu dandeenya afaan qabattee isaa biyyaataati. Ay bakka deengadda laaleetiin gabbarri keessan karaa arsii kanatti akkami bareedaa fakkaata. Hoggaan laal hoggaa kan nama fuutan waa hedduu isin dhufa jan. Yoo fuunu miti bari yoo kenninu malee. Maal jettee? Yoo kanamaa fuunu miti yoo mata arsii fuudhan warri intalaa namaa kenne malee yoo abiraan fuudhan maal kennaree akkuma aadaa ofiitti namatti gurguran. Deemaa waan janecha gabbarri hedduu kan namaa jaamu dhagee bareeda akkam yoo akkasuma taate. Dachaa godhanii namaa deebisanii bara. Birri xiqqoo kennitee konkolaataa mana waa hunda guutanii sii kennu. Maucaa beeybatu bakul noo taalan maganee giree amma mayin. Ay, maal jettee? Karaa baddaa eeggadhu gideeteetti haasofna waan sireesii sammuutti hin galoo makka. Karaan badan biyya kanatti maal jechuun? Amma bakka dawaa san gizeen harkee siifillee siifin ergaa warri kaayiroo jirullee warri maashini warri sammuun dhukkubee jira isiniifin ergaa akkam jettan? Laani ufitti yaafuu doktora warra kaayiroo anuu yaala warra Itoophiyaa yaala. Ay warri Itoophiyaa nagaa qabaa warri Itoophiyaa hedduu sammuun isaanii baay'istee hedduu akka ajaa'iba yaaddi warra xiqqishoo akkana gartee nurra achi bararee kanaatu xiqqishoo sammuun dhibdee waan akka dhibdee wayii keessa jira sanii keessaa dhiqa jeeti duraan ati dhiquu dadhabdee na fakkaata. Kiyaari yaali nu garsiisa ogummaa. Kiyaari yaali nu garsiisa kun fuudha jibbeetu akkati ta'aara. Fuudha jibbeeti. Dubartiin jibbeeti jira. Ati moo? Kiyaari hin beektu kiyaar bashir. Kiyaari. Akkam ta'een kiyaari hin beeku? Ati ka kiyaari hin beekne akkamitti Dubaayii dhaqxare? Jechuun kiyaar jechuun maqaa namaa baanta moo kiyaar nyaatan baanta? Kiyaar Bashir. Maqaa namaati? Biyya Arabatti kiyaar jechuun waan nyaatamu kiyaara kana ciramee nyaatamu. Ati kiyaar Bashir hin beektu? Kiyaar Bashir hin beektu? Nama kiyaara Bashir jedhamu hin beeku asii. Wallaahi hin beeku. Eessa jira? Dubaayii jira. No. Hin beeku. Nama Dubaayii jiru hin beeku. Akkamitti? Jechuun nama Dubaayii jiru hin beeku kana nama ijoollee tiktookora. Tiktookara guddaa. Okay, beeku. Ni beektan isin jara keenya mee na barreessaa. Maucaa yeet bakul ነው መኪና ቤት በኩል ነው በዚህ ነው እና ቻይና አፋን ቻይና ዲን bulaan isaan jechuun akkami waan boru suuraa waliin kaatanii bibirratti arginu hamman beeku jettee maa waan kadhaati. Maal jettee? Waan boru suuraa waliin kaatanii bibirratti arginu hamma maa waan kadha gurbaan shamara haarawa Dubaay dhufte Okay. Beekeetiin jira amma na agalte. Okay. Duuba kiyaar jaama maqaan isaa Mubaarik Tasammaa jaamaami. Atuu mataan kee dawaati barbaachisan asirra haala kanaan. Maal jetta? Atuu mataan kee dawaati barbaachisa maal dawaa namaa bitame. No, laali maali ni beektaa ani nama iftee deemu nuti
nuti ummanni noolee jaaman kuni Oromoo keessaa warra iftee deemu warra irra dibaan beene warra cinaan beene daareektii qaxxitaa olii babbaqeessu warra No, amma dhimma noolatiin dhimma maarratiin. naa ati mogga moggaa Wardaat. saabarra moggaa gisee deemtu kiyaar ragguu jettu kiyaar jechuun biyya kanarratti waan nyaatamu afaan arabatti ani kiyaara san baanaasa jeetiin kiyaar jechuun waan akka Bashiir. kiyaar Bashiir kun qabina barreessaa ka Oromoo ani beeku wallahi kiyaar Bashiir Okay, yoon beeyne beeku jedhee ani barnamu Oromoon hundi beektu sitti maara Dubaay keessatti. kiyaar Bashiir nama oh my god Dubartii kaddamuun tokkoffaadha Dubaay keessatti dubartii haarawa Dubaay dhufte kaddamuun nama beekamu. Mee barreessaa isin yoo Banaat afaan Arabaatiin kaadimul banaat jedhama. kaadimu banaati Kaadimul banaat kaadima shamarranii. qaalimaa shamarranii moo mee naafi amman isa dhaggeeffadhaa maal jettee Kiyaar Bashiir yookiin kaadimul banaat jedhama. qaalimu banaat okay yani xiqqaa namni ati baantu kuni afaan oromootti maqaan qabu Kiyaar Bashiiri ka. kiyaar Bashiir mee namni beekan obboleen kiyyanaa barreessaa ani takkaa dhageen beekuuf hin jee barga Mee wallaahi beeku jedhe. wallaahi wabillaahi aslii wallaahi dhuguma kiyya sitti haasoo jira beekadhu naa barreessaa mee wallaahi wallaahi Dhalaan kiyaariin hin beekne ni jira kiyaar ani bara dhiifama soorii mubaarak tasammaa baante seedin